Ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyambonga uThixo osithungameleyo kusukusela ekwehlukaneni kwethu size sihlangane namhlanje. Ngiyananzelela phakathi kwethu bakhona abangenzanga imistake. Ngiyathokoza ngalokho ukuthi bakhona abangenzanga imistake. Ibandla lithini ngabangenzanga imistake? Kodwa bakhona benza imistake. Singazihluphi ngabenza imistake. Sicela silungisise kodwa bakhona abangenzanga imistake. Ngizacela labana abangenzanga imistake baphakamise izandla zabo. Right, nangiyana umama laphayana, nangiyana umama laphayana. Ibandla lithini ngalabo abangenzanga imistake? Antulimi lwethu lolu siyaluzwisisa lolu. Siyabonga kakhulu. Sifisa ukuthi bande abangenzanga imistake. Nxa ungakwazi ukuthi kuyini ukungenza imistake ubuza abanye. Kuyadinga ukuthi ngichasise. Right, abangenzanga imistake siqhubeke sisenze njalo. Thina esenza imistake namhla singenza imistake. Ngithanda ukwamukela esingandanga ukuthi sikhonzela abantu. Soze ukuthi baphakamise izandla. Ngiyabananzelela bakhona phakathi kwethu. Siyabonga kakhulu sizwa sikhudumele uma liphakathi kwethu. Lingabangani bethu lapha engubo yenja Seventh Day Adventist Church. Engani uNkulunkulu engalenzela kahle, uNkulunkulu alibusise. Ibandla lithini? Siyabonga kakhulu. Ngiyakwazi ukuthi nxa wethekele endaweni kungathiwa phakamisa isandla kwebo. Abantu bonke indlela abantu abakhangela ngayo. Bakukhangela uzuzusulenhloni. So angisoze ngibacela ukuthi baphakamise izandla. Kodwa bakhona phakathi kwethu. Ngilokuthokoza kakhulu ngoba liphakathi kwethu. Lenza into enhle kakhulu ngokuba lathi. Liqhubeke lisizokhonza lindawonye lathi. Leli viki liviki liqhakathekileyo esikhangele khona indaba zemuli. Indaba zemuli sithe thina asoze sigcile kwabathetheneyo kuphela ngoba imuli zichiyene. Angitsho lanxa sizakhuluma ngabathetheneyo kule muli umuntu ohlala eyedwa imuli. Alright, imuli ngenxa yemeko yezinto uzithola esehleli enjani eyedwa. Kule muli lapho ubaba lo mama abahlala bebabili kungela bantwana. Imuli futhi yona leyana. Likhona? Imuli futhi yona leyana. Bese kusiba lemuli lapho okuyabe kulobaba ehlala labantwana bakhe kungekho umama. Imuli futhi yona leyana. Epheleleyo futhi. Bese kusiba ke lemuli lapho umama azabe ehleli labantwana kungekho ubaba. Imuli futhi yona leya. Sihamba sonke. Ngakho ke nxa sisithi thina liviki lezimuli asikhangelanga kuphela abathethe ibala lelilanda kungihlupha. Abathetheneyo selilimi liyanamathelelwa ngeni nxa sengifuna ukulikhuluma. Abathetheneyo sikhangela wonke umuntu. So ngoba God gave us a come on. God gave us a and this family needs to stay. Ngakho ke kuqhakathekile kuba sikubambisise lokho. Senze i-revision yethu yezolo. Izolo sikhangele ngendlela uSathane asebenzisa ngayo i-digital world yezolo. Ngiyakhumbula i-digital world yezolo siqambe indawo ezichiyene. I-digital world yezolo ibisensimini yase-Eden. Libonile i-iPhone Pro Max 13. Libonile i-iPhone 13 Pro Max. C14 kathesi. Hey, thuthuka. Libonile ensimini yase-Eden. Libonile kuvuya ama-reels atshengisa ukuthi nxa wena wenza so uzahlakanipha. Mina ngingedwa.
limbonile uSathane eyilethi Instagram kunsimi yase Eden ngoba wasebenzisa amasensi wona lawana angu5. Yipi sensi yokuqala isebenzisayo ensimini yase Eden? Amehlo. uAdam uEva wathi uyakhangela isihlahla wathi lapha sekonakele ngendlela asikhangela ngayo wathi lapha ngendlela engikhangele ngayo inyoka yayihleli ikhanga lesihlahla futhi sasikhanga inyoka yasiqalisa ukusebenzisa enye isense yasebenzisa yiphi sense inyoka yasebenzisa yiphi sense isense of hearing yasebenzisa isense of hearing ilizwi elangena endlebeni zika Eva lalingahwaphi kazange amhwabhela athi wena dlala isihlahla kodwa lali soft njengaleli lithi you leave me breathless. Mina ngingedwa lali ngela tune off lali le tune right lali senza ukubana kudlule emcabangweni wakhe kuye ngale lapho kungiyacabangeki khona lamenza wenza iaction ayengasoze ayenze. uSathane wayekwazi ukudlala le sense of hearing la kathesi ku digital world. uSathane uyakwazi ukuthi engenza njani ingqondo zakho azithumbe. Sikhulumile ngemusic izolo ukuthi ithatha njani sathi ukuthi nxa sekusonakala laphana ka babengahlabelanga uthetha iro sabatha babengahlabelanga lona leyo bayebehlabele yes ma'am. You leave me breathless. La uhlube senseless. Ngoba ukuthethe ingqondo zakhona ohle wazithumba uSathane uyakwazi ukuthi adlale lengqondo. Nxa lisithi akukho kahle khambani esigcawini saseDura wathi yena uNebukadnezari ngoba uNebukadnezari waye nguarchitect wombuso kaSathane uyafaka isigcawini saseDura isithombe nxa isefaka isigcawini saseDura kazange abahwabhele mina ngingedwa kazange abahwabhele into action wathi into engifuna liyenze lingezwa kukhala music funa lina lihleli liwe ngamadolo phansi ngakho ke njengo architect ohlakaniphileyo kakhulu wabakwazi ukuthi ngingasebenzisa umculo vele ngizabathola ngizabathatha kuphela ngenkani ngiyabe sengibatholile. Ngakho kwathi kukhala imiqangala lemhubho layo yonke hlobo in symphony yenza ukuba uChurch Elder aqalise ukuthepha unyawo engajayelanga ukuthepha unyawo. Mina ngingedwa waqalisa ukugidisa ikhanda wanqeka usikhanda wathi kenje imusic leyi ibisithi ngenze njani imusic leyi ibisithi ngigobele isithombe bonke bagobela isithombe ngaphandle kwabafana abathathu ababele ngoma enhlizweni yabo benelisa ukuma bathi mina ngile ngoma engiyithandayo selokhu ngahlengwa ngino Kristo ofakazayo selokhu ngahlengwa. Ngakho ke families are going to rise, families are going to fall. Ngani? Ngokuzwa, ngomnambitho, ngokubona, ngokubamba la ngakho konke okukhona. Mhlanje ngifisa ukubana sike sikhangele uluhlu olulandelayo endabeni ye digital world. Singaka ngeni khona asithandazeni babo sezulwini siyakubonga ithuba elihle osinikeze lona. Kwamanje siza kuxoxisana ngendlela eqhakathekileyo sinanzelela
i-effect yalokhu okwenziwa yi-digital world. Senzele kahle egameni elihle lomfelo uJesu siyakhuleka. Amen. Ngifisa ukuba sike sikhangele izinto ezintathu ezalethwa yi-digital world ezimulini ezazingekho ngale kobhubhani esezikhona ngapha kobhubhani. Mina right. Pre-COVID and post-COVID izinto ezalethwa lubhubhani zintathu. Ngithanda ipoetry so ngizasebenzisa amabala aqalisa ngo-R ngabomu. Izinto lezi zingaki? Zintathu. So sizananzelela ukuthi i-COVID ingakabi khona, yebo i-internet yayikhona. Samba sonke. I-internet yayikhona, kwakungayisikho ukuthi internet kayinjani, kayikho. Yayinjani? Yayikhona. Kodwa ukuza kwe-COVID kwenza abantu basondele kakhulu ekusebenziseni i-internet okwedlula isigaba before i-COVID. Ngifisa sihambe sonke. Right. Ogogo, lingangichayi bogogo, ngiyalithanda gogo. Lingangichaya nje phela. Ogogo ababe ku Facebook, i-COVID ingakabi khona, balutshwane kulabo gogo asebe ku Facebook ngemva kwe-COVID. Mina ngingedwa. Ngoba bakhona ogogo abaku Facebook. Bakhona ogogo abaku TikTok. Angicabani labantu. Anje angili lo muntu angisho. So okwabalethayo ku Facebook nangu into enhle eyabalethayo ku Facebook ogogo. Izinkonzo zethu zasuka ukubeni echurch ngoba ama-church ayenjani? Ayevaliwe. Yikho phela. Ama-church ayenjani? Ayisevaliwe. So indlela esasingafinyelela ngayo abantu ngalesiyana sikhathi yikuba i-church isuke ngaphi? E-church. I-church ibe ngaphi? Efonini. Ngakho ke abantwana, ogogo, okhulu, wonke umuntu wayefisa ukuthi abe le account ye Facebook kwenzela ukuthi abone inkonzo zangakibo. Nxa wayekhonza ePentecost kwakule nkonzo ezePentecost khona ngale. Nxa wayese AFM wayebona inkonzo zakhe zakhona ngale. Nxa wayeku Seventh Day Adventist Church wayebona inkonzo zakhe khona laphana ngesikhathi se-COVID. Angikwazi into esihamba sonke. Sihamba sonke. So kwenza ukuthi abantu abanengi ababengekho ku social media bagcina sebengaphi? Sebe ku social media. Mfisa sihambe sonke, sihamba sonke. Nxa basebethuthile ekusukeni ku physical church babuya ku online church, kwadala ukuba kube lokusondela eduzane, ukuyithanda i-social media, ukuyithanda i-Facebook kangaka. Kulomunye ugogo engahlangana laye, gogo wathi yena, yazi ngiyawuthanda umthandazo wami ngawe. Ngathi ngamangala, ngaphelelwa ngamangala. Ngugogo lo wathi ngiyawuthanda umthandazo wami ngawe. Abanye bayawazi. Abanye bawazi. Lewazi umthandazo wami ngawe. Oh.
So umfundisi ujayele ukubonakala esithi umthandazo wami ngawe ukuthi umzwa wakho ungadilizwa i-digital world. Kwesinye isikhathi abe sekhuluma omunye umthandazo wami ngawo abe sekuposta laphana ku-Facebook. So ugogo engahlangana laye wayekhuluma ngokuthi ngiyawuthanda umthandazo wami ngawe. Ngiyabe lokho ngilindile ukubona umthandazo wami ngawe. Ke nje kunye wathini mama? Sekhohliwe mama. Ngikhumbula. Waye lokho ekhuluma ngiyawuthanda yabebukela ugogo ukuthi umfundisi uzathini ngomthandazo wami ngawe. Kodwa kule mphumela lanxa kule mphumela emihle kule mphumela emihle angitsho lanxa kule mphumela emihle namhlanje ngizathinta emibi kakhulu ngichiye emihle lanxa emihle ngizakhuluma ngayo angitsho sikhamba sonke. So izinto zintathu engizakhuluma ngazo. Okokuqala usiya ngokuthi yipi i-primary school waya kiyo. Nxa waya kwenye uyathi ngu-R, nxa waya kwenye uyathi ngu-A. So ke u-A wokuqala u-R kusiya ngokuthi yipi i-primary school waya kiyo. U-R wokuqala ubulembu kumbe i-digital world yaphambanisa ama-relationships. Fisa ukukhangele lokho. Ubhubhane lungakabuyi. Sasihamba sisiyakhulumisana ezimfeni. Mina ngingedwa. Omunye engafelwa kwasasihamba sisiyakhulumisana emfeni. Kodwa ubhubhane solubuyile kwakusiba labantu abangu-30. I-last solution engangilayo nxa ngingenelisi ukuyafinyelela yikuthi ngithathe ifoni ngiye ku WhatsApp ngithi mhlobo wami inhliziyo yami ibuhlungu ngalokho kunjani okukwehleleyo hawu bantu sesikhulumisana ngenkathazo lezo. Angikwazi mbe sihamba sonke. Lokhana okuyinto sakujwayela kwaze kwaba yingcenye yethu. Kwenza ukuba ngitsho egroupini yefamily siyenelisa ukukhulumisana la ngalezo sigcine singabonananga mehlo la alusekho ubhubhane kathesi. Angikwazi mbe sihamba sonke. Ngicabanga ukuthi nxa ngingaposta egroupini yefamily sengikhulumisane lo muntu. Angikwazi mbe sihamba sonke. Sobulembu sobuphambanise ama-relationships. Akusela budlelwano. Umpostoli Paul uyabhala incwadi uthi ngiyafisa kangaka ukuthi ngangibalani. Ngiyafisa ukuthi ukhuluma ngama-relationships. Kodwa ngilithumele incwadi. Incwadi kayenelanga kodwa ngifisa ukuthi ngangibalani. I-internet yayikhona ngaleso sikhathi. Incwadi kwakuyiyo i-internet yasona leso sikhathi. Wayebhala izincwadi ezinengi umpostoli Paul azibhalayo kodwa wayengafuni i-online touch, wayefuna i-personal touch. Angikwazi mbe sihamba sonke. So ake ukhumbule isihlobo sakho owakhuluma laso ngeWhatsApp kodwa ukhulumi laso awusela budlelwano laso. Kukhanya ngani nxa ukhulume laso ngeWhatsApp usuqedile kanti kawuqedanga. Hey. Mina ngihamba ngedwa. Unganchayi. Namhla i-birthday kaNkosikazi lingamhlabeleli happy birthday kodwa. Nxa sengimpostile ukuthi happy birthday to you. Kukhanya ngani sengenzile ulutho kodwa mina ngingamtshelanga lutho. Halizwanga lithi. Anti ngitshele Facebook angitshelanga yena. Halizwanga. Ngitshele Facebook yiye ngitshele. Kulabantu abaye bekhuluma angenzanga lutho nxa ngitshele Facebook. Mina ngingedwa. So kumele ngedlule lapho. So i-digital world yenza sengazathi nxa sengikwenzile emkhathini sengikwenzile emuntwini.
nxa kwenzakele emkhathini kakukenzakali emntwini. Kungikhona kuqalisile ukwenzakala emntwini. Samba sonke. Ngithe mina singakwenzi emkhathini. Angizange ngitsho njalo. Ngithe mina la nxa sikwenza emkhathini kasiboneni ukuthi kasicini emkhathini. Ngoba singacina emkhathini siyabe senze ingcenye nje. So i-digital world isibulele ubudlelwano esikade singaba labo. Obuhle kakhulu. Sihamba sonke. So ukuqala relationships. Ngifuna ukuthi ukuthathe nje i-inventory. Ukuxwayisise nje ukuthi usibani banyana ngacina nini ukuyambona. Ucina ukumkhulumisa ku WhatsApp, like lakhuluma ku WhatsApp. Enxa ngilike lakhuluma ku Facebook. Yisani wakho like egroup kodwa yena ngokwakhe ucine nini ukuyambona. Ucine nini ukuthi kumkhangele sibili. Phela emkhathini la sonke si right. Alizwanga. Ungathumela i-message uthi unjani mhlobo wami? Ngikahle kakhulu. Kanti khona apha enqenguleni embhedeni wokugula. Hathi ngikahle kakhulu. Abanjani abantwana? Hayi bayaphila. Uhamba njani umsebenzi? Umsebenzi uyahamba. Encengi kuze kufike esigabeni sokuthi nxa esegula kakhulu ethi mhlalokhyana ngiyakhumbula. Mhlalokhyana yikho kwangiqala khona mhlalokhyana ungibuza yikho kwangiqala. Ethi kodwa mina ngakhuluma lawe wathi wena right. Emkhathini sonke si right. Even labantu abaxabanayo bapostana behagene emkhathini. Even umuntu ongazwani loyise uthi my father I love you engakazamkhulumise. Even umuntu owacina kudala ukumthengela isepa ugogo uyathi migraine ampost ugogo wakhe sengazathi uyamthanda. Emkhathini sonke si right. So umkhathi osowakwenzayo yikuthi udabule ubudlelwano ukuthi nxa sengikwenzile emkhathini sengikwenzile. Umpostoli Paul wathi incwadi ngibone ngani i-right kodwa ngifisa ukulibona ubuso ngobuso ngoba i-online touch i-right kodwa i-personal touch i-right kakhulu. Sihamba sonke ini na? So selingikhwezela ibhili kumele ngiyenze something i-birthday. Selingikhwezela ibhili lapha. Selingikhwezela ibhili. Ngithe ngiphuma mbuya lapha umunye ethi wena ukhawule kakhulu wena. Ade ngakawutshela. Wena ukhawule kakhulu uthi i-birthday iseduzane le-Valentine. Anti nasi celebrate Valentine. I-birthday iseduzane le-Valentine kumele ubuye lezipho ezingu-2. Bathi sebethe asokunzima u-anti nguye sethe lapha namanjani sakwazi ukuthi ngiyangena ngaphi. Engikugcizelelayo lapha ngingacina khona lapha ya. Kodwa nxa ngifike khona lapha yana angikaqalisi akulalutho engilwenzileyo. Ngitshengise umhlaba angitshengisanga umnikazi wenhliziyo. Angikwazi mbesihamba sonke. Ngakho yenza i-inventory yakho. Cabangisise abantu abaku-contact list yakho abemuli. Andisikhuluma ngemuli la. Abantu abaku-contact kwesinye isikhathi sithandana kakhulu labaphandle kwemuli yethu. Ukuze okubana siyakhohlwa abasemulini. All right.
okokuba nxa ngisiyavela ngiyachiya izihlobo zami ngihambe labe church. Ngisela bangane church le. Ngakhimuli ye church kumbe ngali ngakhimuli yakoDube. Ara wesibili yena lo. I-digital world has destroyed our roots. Impande zethu lapho esivela khona. I-digital world. Isizidilizile impande lapho esivela khona. Sesilabangani lelale kodwa impande zethu lapho esivela khona kudala sazichiya sazikhohlwa kasisazazi. Abantu bacabanga ukuthi sibahle ngenxa yokuthi silobudlelwano lelale kodwa ekhaya lapho esivela khona kubi kakhulu. Nomunye ubaba wayechumayela ku Family Ministries Week. Umama wathatha imota wagijima waya ngikhaya wahaya roll. Wafika balota impahla ubaba lokho echumayela ku Family Life Week. Iroli yangena lapha eChurch yathi singenele eChurch bethula impahla lapha imbheda lazo zonke izinto bazethula la. Abantu bamangala ukuthi kuhamba njani bathi ubaba ngendlela amnandi ngayo la. Angisafuni ukuthi sisuke lapha ngoba la kumnandi ngale kubi. Yikho ngifuna sizokhempa la. Azange senzakala istory lesikodwa ngifuna ukuthole lokho kuqiniso. Lapha kumnandi indlela akhuluma ngayo njalo ngale ngikhaya ngakumnandi iko ngithethe iroli yabuya la ukuthi sihle sizokhempa lapha indlela akhuluma ngayo. Abanye indlela esikhuluma ngayo ku digital world uyathi izingilosi zezulu ikanti ngekhaya ugogo ongizalayo kudala wacina ukuzwa ngikhulumisana laye. Abanye bonke kudala bacina ukungikhulumisa. I-digital world sibulele ama-roots. I-faith ithi yona. John chapter 13, verse ngelika 1 kusiya ku-3. Verse 3 iBhayibheli lithi yona, now Jesus knowing that he was coming from the Father. Ngama-roots akhe. And he was going to the Father. Ngama-roots akhe. And that God had given all things into his hands. Lokuthi uNkulunkulu wayefake izinto zonke ezandleni zakhe. Wakhwinca izidwaba waqalisa ukugezisa abantu. Isizathu uJesu agezisa ngayo abantu yikuthi impande zakhe wayekwazi ukuthi uvela ngaphi. Ungabi confused ngabantu ku TikTok. Abakulahlisa impande zakho lapho uvela khona. Mina ngingedwa. Ungabi confused ngabantu ku Facebook abakutshela ukuthi lapho uvela khona kulandawo. Lapho uvela khona uyikho khona lokho yikho khona ngenxa ya lapho uvela khona. Lapho uvela khona kungabe kukubi kungabe kunjani kungabe kuthekile kungabe kungaqedakali lapho uvela khona kuqhakathekile kumele ukuhloniphe. uJesu wahlonipha lapho ayevela khona okwenza ukuthi agezise izinyawo okwenza ukuthi amove into action. Bonke abanye besathalazana ukuthi babengakwazi ukuthi bavela ngaphi. Mina ngingedwa. Babengakwazi ukuthi bavela ngaphi kodwa uJesu wayesazi ukuthi yena uvela kuBaba. Esazi ukuthi uvela kuBaba kwakungela muntu oyengamtshintsha i-identity yakhe ngoba uvela kuBaba. Mina kumele ngazi ukuthi lami ngivela kuBaba akukho umuntu oza kungitshintsha i-identity yami. Ngabe ngizelwe ngabantu abangelayo imali akumelanga ngizilinganise ngabazelwe ngilabo abalayo imali. Munye mfana digital world uthi uyaxoxa le girlfriend yakhe efonini. Uyazi ukuthi kade ngifuna ukubuya ngeBenz manje iBenz isuke yahlatshwa iviri lahlatshwa. So angisabuyi ngeBenz sengibuya ngeFerrari. So girlfriend uyaphendula uthi hayi no kulungile sizahlangana masinyane kodwa ungakayikhatshana ngicela ukuthalaza emuva. Babe bonke emthoveni.
ngenxa yokuzama ukuthi ngibe lama roots achiyeneyo, ngenxa yokuzama ukuimpressa kule muli ezingene ezikweledeni ezingasoze ziphume kuzo izikweledi lezi, ngenxa yokuthi bayakhohlwa ama roots abo ukuthi hayi phela thina abanye they are coming from the rough side of the mountain. Izinto kazilula. Kulabanye nje abale greatness that is just thrust upon them. Abadingi ukuthi babe bakhulu ngenxa yalapho bazalwa khona, vele bakhulu. Alingizwe ukuthi ngithini. Kodwa abanye kumele basebenze nzima gadalala ukuze bayefinyelela laphayana. Abanye bayazama ukuthi bazifake esigabeni lapho abangekho khona ngenxa ye digital world, bakhohlwe impande abavela kuzo. Samba sonke nina. Impande ovela kizo ziqhakathekile kakhulu. Ungazilahli. Kade sikulabantu ababuzayo inkolo yabo sebeyithandabuza. Ukuthandabuza kwakhelwe emabaleni amabili. Ibala lokuqala yikuthanda. Ibala lesibili yikubuza. Abantu abathandabuzayo bathanda ukubuza. I-digital world isi-introduce imibuzo eminengi abantu abangelayo. Ababengelayo. Imibuzo eminingi baze bathandabuze imvela yabo kwezenkolo, kwezokudabuka kwabo, abantu sebekuthandabuza. Angikwazi ngihamba labantu ngenxa yokuthi abantu nge-COVID wonke umuntu kwakuthutsha le inkolo, kuthutshe leyani inkolo, kuthutshe leyani TV, kuthutshe lokhuyana. Wonke umuntu omunye athi yena umsuzwane uyanceda. Everyone was a specialist. Everyone why is specialist? Wonke umuntu you digital world yayikwenza lokhu kuza kunceda, lokhu kuza kunceda. Lalukhana kuza kunceda, lalukhana kwakungayisikho ku health kodwa okwaba lenkinga. Kodwa okunye kwaba lenkinga yikuthi ama foundations okuba yithi kwethu adilizwa ngesikhathi seCovid. Ngoba abantu babefundisa izinto ezingayisizo. Izinto ezitshekileyo ezenza ukuba namhlanje abantwana abatsha, abadala, omama, obaba balahleke babe lembuzo ngenkolo yabo ababengelayo imbuzo leyi izolo i-digital world ingakafiki. Sihamba sonke nina. Sithe kokuqala kuyini? Relationships. Okwesibili kuyini? Ngama roots. Ngama roots. Okwesithathu, i-digital world esikubulele lokhu lizathi lina ayi kakwenzakali kithi la. Kodwa ngifuna ukulazisa ukuthi lokho kuyinto sekukhona. Ngizalinika izibonelo ezingilutshwane nxa sengikukhulumile lokho kuyinto. U-A wesithathu, roles. Roles. R-O-L-E-S. Roles. Indlela eselingikhangele ngayo ngiyabona ukuthi selilo hlupho. Sihamba sonke. uNkulunkulu edala uAdam, edala uEva. IBhayibheli lithi lona he created him and created she her. Angitsho. Kodwa namhlanje sokulabantu ngenxa ye digitalization abantu abathumayelayo abantu phakathi umuntu wesilisa nowesifazana. There is no distinction. Izinto lezi ziyafanana. Ngikwazi ngihamba labantu. Izinto lezi zinjani? Ziyafanana. Lapho ubaba sehlisiwe, umama waphakanyiswa. Right.
lapho ubaba esenjani esehlisi umama waphakanyiswa anso anti-feminist ngincensela izathi hey fundisise lethi anti-feminism umama uphakanyiswe kangaka okokubana ubaba wehliswa kangaka lokuthi irole yakhe amele ayidlale ubaba kasakwazi. Bengifisa ukubana sincedisane ukuze umntwana ongumfana akhule efanana lo mntwana oyinkazana. Indlela esibakhulisa ngayo nxa ngithe efanana angisho ukuthi sibakhulise ngendlela efananayo. Kathesi sinika amandla emntwaneni oyinkazana kodwa umntwana ongumfana kaselawo amandla. Hey nani ngingedwa samba sonke okokubana umntwana oyinkazana uyabe esele, but there is no boy that is prepared to meet this upscaled girl. Angikwazi mbesihamba sonke. Kodwa imedia futhi iphinde ithena akulamsebenzi asiyafanana umfanano uphakathi kweconfusion kuzamele abe ngubaba kusasa. Kodwa uphakathi kweconfusion nxa ivula imedia iyamtshela ukuthi no, there is no difference, akulandaba, you can be a she he. Akulandaba, you can be a she he. Enxa ngicabanga ukuthi lokhu kukhatshana kakhulu kulo mfowethu omunye owayezochumayela ku district engangikiyo engakagadi ibhasi wahlangana lomunye ubhuti lo wathi waqalisa ukuthi phela futhi yalingizwe ngendlela elithi angaye laye wathi wese ukuthi no inkulumo leyi alizwa inkulumo leyi wabuya ekhakhamele inkulumo leyi engizwayo leyi ngizwa kuhle emlalelisisa wasezwisisa sibili ukuthi hayi kasomi uqinisile sibili kwakusesithi wolu laphana wayesehle velele esigodini ehlelela phana esithi wolu engakagadi ukuthi abuye ngangiselupani engakagadi ukuthi abuye elupani. Yikho ke wamsunduzela ke khatshana wasuka ke wahamba kodwa wafika kimi eqhaqhazela esithi ngangikuzwela khatshana ngikuzwile kimi kuyenzakala akukho khatshana kukhona angikwazi mbesihamba sonke. Ama roles lawa usathane ku media usewavalile wawadiliza wawabhidliza ukuthi vele kungakhanyi ubulili bungaqhakatheki ukuthi lo ngowesilisa lo ngowesifazana. Samba sonke nina sokuwesi ngapha kobhubhani sokuwesi ngapha kobhubhani. Kulo jaha owathi ngikhuze leyinzima ukuthi ngikhulume kodwa elder ngale uthe sesibhoda ngale uthe khuluma kuphela wathi ngikhuze so ngizayilolonga nxa ngikhuza ngoba inzima kakhulu ansoze ngiyilethe iraw njengoba wayiletha wathi ngikhuze ngathi ngikukhulume ebantwini lokho wathi kukhulume ebantwini ngoba kumele ukhuze so ngikhulume ngale sithi kukhatshana kuseduzane esengiqedile angisaphindi ngikhuluma okwedlula la nxa ngisithi akhuze ujaha lo wayehluthwa ngobaba ayo bakhangele nje ujaha alizwa uhlutshwa ngobaba abalabo umngabo wathi lapho uhamba khona ukhuze ungathola ithuba sengitholile
digital world has actually blurred that distinction. So umama uyabe lohlupho lokuthi ubaba usehamba lamankazana kodwa lo ubaba uhamba labanye abafana. And umfana uthwele nzima uthi yena angilandlela engingancediseka ngayo ngoba laba ngibakhangele njengabo baba bami. Kodwa ubaba laba beza kimi. Lapho thola khona ithuba ngimodifyile la. Alba ngilethe i King James version, ngilethe i Revised Standard Version. Akade lingasoze libe right. Angixoxa izitori zabantu kungela mvumo. Ngisixoxa nje ngenxa yokuthi wangicela ukubana khuza ngoba sekonakele kakhulu. Ama roles lawa abulewe ngokuthi abantu abethu bayabedinga imali bayabengelayo imali. Laba bantu bayathi bona buya ngithi ngapha medication mahara. Ungangena amanye amabala kawakhulumeki nxa ku pulpit kodwa anti lezo ngikhuluma ngani. Ungangena medication mahara. Imfundo mahara. Zonke izinto mahara. Ngenxa yokufisa ukuthi ngiqhubekele phambili ngalezi izinto ama roles lawa asebulawa. Bayazi advertise ku social media. Bayabiza bayadinga abantu abanengi abangangena. Nxa ungumzali ongasebenzisi amadolo. Uyabe usithi umntanakho wenza i-homework. Kanti sebemthethe abadiliza abanganaki ngobulili. Uzathi wena uzabuya lo malukazana athi ngiyeza lo malukazana athi ngiyeza lo malukazana umbone esiza lo John. Umbone esiza lo John akulalutho ozalwenza uza kutshela ukuthi mama awulalutho phela wena ulolutho. Nxa ngingabuya lo John vele siqhubeka impilo lo John into ezakwenzakala ukuthi wena ngizakuthengela indlu. Konke lezi zinto lezi ozifunayo uzazithola. Sekunzima ukukhulisa abantwana kathesi. Kulula ngamadolo. Nxa uvuka ekuseni baqambe ngamabizo. Munye ngamunye ubaqambe ubatshelele uJehova uthi Jehova usibani banyana angikwazi lapha adlula khona. Lokuthi efonini yakhe kulani kangikwazi. Ukuthi uthintane angikwazi kodwa engikucelayo ukuthi njengoba umama wethu wokuqala wehluleka ekhangele isihlahla yena kangehluleki njengomama wethu wokuqala oyehlulekayo ekhangele isihlahla. Kenelise ukuma njengabafana abathathu abathi besizwa imkangala yonke ikhala bathi bona nginengoma engiyithandayo selokhu ngahlengwa angisoze ngiguqele isithombe. Bakhulekele ukuba uJehova athi put a hedge of protection around them. Kungabikho nto ezakungena emakhaya abo. Kungabikho nto ezakungena ngitsho emafonini abo. Kungabikho nto ezakubathumba. This is what the digital world has done. Damaged our relationships, damaged our roots, damaged everything that has to do with our roles. Akusazi ukuthi ubaba ngubani umama ngubani. Ngiyalincenga abazalwane ngomsa wenkosi. Uma kulesikhathi lapho kumele ukhulekele imuli yakho khona. Izolo ubungekela usathana akhohlwe. Kodwa namhlanje usathane kangeke akhohlwe. Ngoba imuli yisisekelo somhlaba. A society is as strong as its families. The church is as strong as its families. Uma imuli ingaqinanga akula ngubo yenja eyabe iqinile. Akula thorn groove eyabe iqinile.
ama problems wonke akhona emhlabeni avelela emulini. Unfortunately, the digital world is destroying the relationships. It is destroying our roots and neglecting and marginalizing the roles uNkulunkulu azinikayo ebantwaneni bakaThixo. Namhlanje kusihlwa ngiyakhuleka kubana uThixo asiphathise ngendlela eqhakathekileyo ukuba senelise ukuthi amakhaya ethu engadilizwa yi-digital world. Ngoba uNkulunkulu wasinika a family, and the family can only stand by faith to remain focused. Baba wethu osezulwini, ibalathi izinto esizingenile emakhaya ethu. Izolo bekuyi-newspaper, namhlanje yifoni. Namhlanje izolo bekumabona kude, kodwa namhlanje kulezinto eziningi esezithethe ithuba lethu lemuli. Siyakhulekela ama-relationships ezimulini. Siyakhulekela impande zethu lapho esivela khona. Siyakhulekela njalo ama-roles ethu ukuthi senelise ngendlela eqhakathekileyo ukuba sime njengamaqhawe aza kuphakamisa izimuli zethu. Busisa wonke umuntu ozileyo lapha, lo muntu obukeleyo, wonke abusiswe njengokwethembisa kwakho elizwini lakho egameni elihle lomfelo uJesu siyakhuleka. Amen. Amen.